ubukinzi usambana wibubesha ukora ibya bitandukanye ngo Imana irakugira imbabazi iraje kukudiha ibyo yakoze ku gatwe ke kandi Yesu Kristo azahemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Ijambo ry'ejo Imana ikubona nk'umupfu kandi bagutazira ngo uri muzima. Abakubona babona kuri muzima ariko Imana ikabona kuri umupfu wapfuye. Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Mwene data urimo urandeba ukaba urimo urumviriza ubutumwa bwiza, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ibitekerezo byawe washize kure nukuri nubigarure, nugarukiza aho ngaho kugira ngo ufate Bibiliya. Niba by'ukuri ufite Bibiliya uyifate maze wisomere. Haleluya. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi turasoma mu gitabo cyanditswe na Mika igice 6 ku murongo wa 10 tugeze ku wa 13. Mika igice 6 ku murongo wa 10 tugeze ku wa 13. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana. Data twese ndagushimiye ku uyu mwanya mwami Yesu Kristo unyemereye ngo nasame nawe uvuge. Ndakweretse bano bene data bo muri Kristo Yesu bagiye kumviza ubutumwa bwiza. Mana ndakwinginze n'abantu batarakumenya, Mana ubagiye neza. Umuntu wese atarakumenya ari bwumvize no video, Mana buno butumwa bwiza ndakwinginze umugiye neza, umuhagakiza umwuka wera mwami Yesu amusunikire kwihana ntaziyongere gukora ibibi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndakwinginze data twese n'ababandi bakumenye ariko bakaba baragiye kure yawe, ndakwinginze Yesu Kristo ubagarure. Haleluya, ubagarure mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data twese mu ijuru ndasengeye abakobwa, abasore, abamama, abapapa bagire neza Mana, abarangaye ugende ubagarure mu izina rya Yesu. Mwami Yesu ndakubise hasi imyuka yose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Yesu, ndasaba umwuka wera manuke maze nasame nawe avuge aburira ubwoko bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome mu izina rya Yesu. Mbega no kwirengagiza itunga ryandurutse mu byaha riri mu mazu y'abanyakibi cyangwa ingero zituvya zivumwa, ngo mbese yo kwirengagiza, mbese Imana yo kwirengagiza itunga ubutunzi bwandurutse mu byaha? Mbese yo kwirengagiza amafaranga waronse ubanje kuyasambanira? Ayo mafaranga arahumanye. Mbese Imana yo kwirengagiza ibyo mubitse atari byanyu? Yabyirengagiza? Ntago yabyirengagiza. Mwene data, urashobora kuba ubitse kitari icawe, ntago Imana izabyirengagiza. Haleluya. Abantu bari mu baribisha iminzane, mwene data we uri muri bisha umunzane, reka ndakubwire ngo ijisho ry'Imana, uburakari bw'Imana bukuriho. Urabikora ukaguma witwa ngo ndi umukristo kandi ukabandanya ubikora, ukibisha umunzane abaje guhaha ukabaha ibidakwiye ariko bo bakaguhereza amafaranga akwiye. Reka ndakubwire uri umujura. Ufite itunga
warikuye mu byaha. Imana iyo iri kirakureba ikureba ko wewe uri umunyakibi. Iyo irimo irakureba byonyine wicaye mu rushengero wewe urugwamfu ruzarandurwa ruteregwe mu muriro rutwikwe. Wewe urugwamfu ruri mu ruro. Iyo wicaye mu rushengero uri umujura ubu urugwamfu rwicaye mu rushengero. Iyo wicaye mu rushengero utunze ibitari ibyawe uba urugwamfu mwene data. Iyo wicaye mu rushengero uri umusambanyi wewe uba urugwamfu ruri mu ruro. Noneho ngo ntizakwirengagiza. Ngo ntago izakwirengagiza mwene data. Imana ntizirengagiza ubwo bubi bwawe. Imana ntago izirengagiza ubwo bwicanyi bwawe. Imana ntizirengagiza ubwo busambanyi bwawe. Imana ntago izirengagiza uko gukuramo inda kwawe. Imana ntago izabyirengagiza. Aba mama n'abakobwa muriko ngo hajya ngo mwagiye mu maraso, muriko murishiramwo ibintu mu mibiri yanyu, mvuge mu gitsina, mukishiramwo ibintu ngo muriko muragira iki, ngo mbese ngo amaraso ngo ntasesekere. Kandi ababwire ntimushushanwe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Haleluya. Imana ntago izirengagiza, ntago izakwihanganira. Ntizakwihanganira wowe mwene data ugenda urasambana nabo ubonye mu muhanda. Imana ntago izakwihanganira. Ntizakwihanganira. Kuva igihe yakuburiye n'ubu ukaba utarahinduka, reka ndakubwire ngo Imana iraje. Imana irisidukiye. Imana irisidukiye kandi ije gukubura. Izahera hejuru imanuke igeze ku bakristo, kuko abo bose barimo barakora ibyaha bihishije. Murafite ugwangano, wanga mugenzawe, muririmba hamwe, mukurana umurimo w'Imana, mugashaka kubica, abandi mukagendana uduheko, abandi mukirirwa mu bapfumu. Ijambo rivuga ngo ntihakagire izindi mana umbangikanya. Ariko mwebwe muva mu rushengero mugaca mugenda no mu bapfumu mukaja gushaka imiti. Imana izakwisidukira. Imana izahera hejuru imanuka ikubura igeze mu bakristo. Niba wowe uri murabikora ugira ngo ijisho ry'Imana ntiriko irakureba, reka ndakubwire ngo ijisho ry'Imana riko irakureba. Nubwo bikora bariya bakuzi batabibona ukabikora wihishije, reka ndakubwire ngo hari uri murabikorera, Imana ibirimo irakureba. Imana ibirimo irakureba. Haleluya. Urazi ukuntu bisesemye gushima Imana ngo Imana yampaye iki, yamara atariyo yabiguhaye. Birateye iseseme. Imana irababara. Haleluya.
wewe uri muranyumviriza ukaba uzi ko ukiri mu nzira mbi, niba uzi ko uri umupagani wo mu rushengero, wewe ukaba uzi ko uri umupagani wo mu rushengero, reka ndakubwire ngo Imana irisidukiye, Imana irihagurukiye, irahagurutse, iraje, kandi nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kuyihagarika. Nta muntu n'umwe azayibuza gukora akazi kayo, kubera ko mwaraburiwe, mwarabwiwe kenshi muranga kumva. Mwabwiwe kenshi muranga kumva. Hari abo Imana ije gukubita, hari abo Imana ije gukubita mwene data muranyumviriza, hari abo Imana ije gukubita kubera ibyaha muri ko murakora. Haleluya. Imana n'umunyembabazi, siko ari murababesha ngo Imana ni inyembabazi, sibyo? Sikuri kuravuga. Imana igira umuntu imbabazi, uwo muntu ari we yazisabye, asaba imbabazi, Imana zimugira. Ariko wewe wiciye mu rushengero uri umurozi, uri umupfumu, uri umukinzi, usambana, wibubesha, ukora ibya bitandukanye, ngo Imana irakugira imbabazi, iraje kukudiha, iraje kukudiha. Yesu Kristo arinjiye mu rushengero asanga abantu baracurizamwo, yarabisoho, yarabisanzaza byose, yarabisanzaje. Mwene data ufite amatwi, we uri muranyumviriza, wewe ugikora ibyaha ukanabikorera mu nzu y'Imana, wewe wica uri mu nzu y'Imana, wewe uri umurozi uri mu nzu y'Imana, reka ndakubwire ngo Imana izagutabagura. Imana izagutabagura, ntabwo izakwihanganira, ntizakwihanganira. Yakwihanganiye kuva kera, ariko waranze kumva. Reka ndakubwire ngo irisidukiye, Imana irisidukiye. Ntibona ubwo bumini mugenda mwambaye ngo muri abakristo, ngo mwaramenye Yesu Kristo, muri ko murasebya Kristo, ngo mwambaye ubuntu bupfuye, ubuntu bupfuye kabisa, ububanu, ubumini, ubuki bwose mukishiraho ngo muri abakristo. Imana irahagurutse. Ese uzi guteka Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi? Ntabwo uzi ko Yesu aje gutwara umugeni we? Mwene data mu biki? Ibyo byaha uri murakora, ibyo bizakugiraho ingaruka mbi. Ibyo ngibyo nibyo bizakwica nutabireka. Ijambo ry'ejo, Imana ikubona nk'umupfu kandi bagutazira ngo uri muzima. Abakubona babona kuri muzima, ariko Imana ikabona kuri umupfu wapfuye. Yesu natugiye neza. Tugende ku murongo wa 11. Abafise umunzane ubesha n'isaho iri mu bigeresho bihendana, mbega no bita abatunganye? Abafite iminzani besha, abibisha iminzani, abagurana abantu kugira ngo baronke inyungu, abo ngabo Imana yabita abatunganye? Ico ni kibazo, kandi nawe urafite inyishu. Abo ngabo Imana yabita abatunganye, kari babuziye mu rushengero? Abibisha iminzani baruziye mu rushengero, nibo buzuye rero, baruzuye. Ariko reka ndakubwire ngo shaka Imana ku ruhande rwawe. Mwene data, ni waja mu rushengero ukabona ruruzuye, ntuzavuge ngo bose ngo niko arabageni. Wewe shaka Imana ku gatwe kawe.
uyishake ubunebwe kabisa, kubera ko buri muntu azabazwa. Umviriza, buri muntu azabazwa ibikwiranye n'ibyo yakoze, azabazwa ibyo yakoze. Buri muntu azabazwa ibyo yakoze ku gatwe ke, kandi Yesu Kristo azahemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Mwene data muranyumviriza, wewe uriyizi, wewe n'umutima wawe uriyizi, uburiwe n'ingendo yawe n'imvugo yawe n'ibitekerezo byawe, wewe uriyizi. Aho uri wewe, aho wicaye, niba wicaye mu ofisi yawe uri murandeba, niba wicaye mu ibasi uri murandeba, niba wicaye mu rugo rwawe, niba wicaye hanze, wewe n'umutima wawe mbese uriyizi uburiwe. Uko uhagaze wewe ubwawe urakoze, urazi ko waraye wikinisha, urabizi rwose, urazi ko wipfujije umugore, wabonye umuntu arimo atembagara mu muhanda n'agakabutura ugaca utangira kumwipfuza, urabizi wowe n'umutima wawe. Reka rero kugira iki, reka kubika ibyaha muri wewe, reka kubika ibyaha muri wewe, kubera ko urashobora gupfa umwanya wari wo wose. Upfuye rero uramenya nta munyabyaha azigera aja mu bwami bw'Imana, nta munyabyaha azigera aja mu bwami bw'Imana. Wewe uvuga kuri umukristo, yamara umupagani wo mu rushengero, wewe urugwanfu mu ruro, ugwanfu rwihishije mu ruro, wewe urugwanfu rwihishije he mu ruro. Buri munsi ufata ibiri ugenda ku rushengero, buri munsi ugiye kudiyakona, buri munsi urugwanfu, buri munsi ugiye kuvuga ubutumwa urugwanfu, buri munsi ugiye kuririmba, wewe urugwanfu kabisa ruri mu ruro. Abandi bakadiyakona nawe ukajamwo, yama urugwanfu ruzarandurwa, barufunge, hanyuma bamara kurufunga barutwike, niko bazarukorera. Nawe rero uramenye kuba nawe urugwanfu uzatabwa mu muriro, nta kabuza. Kandi kanabwiye ati nta mbabazi ziriho mwene data. Nimba ubu uri murumviza ubutumwa ukabifata minenegwe, reka ndakubwire ngo aya magambo urimwo urumviriza cyangwa se urumva, ayo azagutsindisha byonyene. Niba uri muranyumviriza ukaba udashaka guhinduka, aya magambo uri murumviriza azagutsindisha. Tubandanye ku murongo wa 12. Kuko abatunzi baho buzuye umuryano, n'abahaba bavuga ibinyoma, indimi zo mu kanwa kabo zirahendana. Uburyarya, ububeshi, ubwibone, ibyaha bitandukanye, ibyo mu rushengero ntago ari hanze, mu rushengero niho byuzuye ibigirwamana ibyo byuzuye mu rushengero. Ibyo dusome ku murongo wa 13. Nico gituma nzogukubita nkagusabya nkugisezi, nguhoye ibyaha byawe. Cyendangiza ngaha ngo nico gituma izagukubita, si ukugukubita gusa, ikanagusabye.
ikagusabya, iguhoye iki? Ubusambanyi bwawe, ubucuraguzi bwawe, uburyarya. Iguhoye iki? Iguhoye kwiyambika ubusa. Iguhoye iki? Kwihindagura, kuyikosora. Iguhoye iki? Kwiba, gukoresha amakondomu. Ubusambanyi ubusambanyi butandukanye, kuryamana abagore ku bagore, abagabo ku bagabo. Ngo nico gituma izagukubita ikagusabya, iguhoye ibyaha byawe. Urumva, ntago ari ugukubita gusa no kugusabya birimo. Nimba izakumena umutwe, nimba izakumena amabinga, nimba izakumena iki, icyo izamena ni ikiza, ariko ngo izagusabya. Haleluya. Ngo nico gituma izagukubita ikagusabya, iguhoye ibyaha byawe. Mugira ngo rero Imana ntiyabarebye kuva kera? Ibyo se ko wabandanije ubikora ikicecekera, ugira ngo izaguma icecetse? Ntabwo izaguma icecetse, ntizaguma icecetse. Izabasabye. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Ariko we mwene data, niba uzi ko ano magambo yagufashe, nugende mu cyumba cyawe, upfukame, hanyuma waturira Imana. Ubwire Imana ati, Mana, amafaranga afite saa yanjye narayibye. Ati, Mana, umunzane nkoresha by'ukuri ndawukoresha kugira ngo niba abantu. Ati, niriya modoka mfite Mana ntago ari iyanjye. Icyo ubona ntunze mu nzu cyose, n'inzu mfite ntago ari iyanjye. Amafaranga nayo nibye. Itongo mfite niryo natse umuntu. Uyibwire udaciye ku ruhande, kubera ko Imana iranga uwibesha. Imana yanga uwibesha. Wature wihane kugira ngo ubabarirwe. Ni wihana nabi ntubabarirwa, ariko ni wihana neza, ukihana bivuye ku mutima, Imana ikabona ko bivuye mu mutima n'agahinda kenshi, Imana irakubabarira. Ano magambo akuzaho kugira ngo we wihane. Ano magambo aguma kuzaho kugira ngo wewe mwene data wihane, kandi wihanire kureka. Haleluya. Ni wamara kwatura Imana, ugasaba Imana imbabazi, Yesu Kristo amaraso ye araca guhanagura ibyaha byawe. Ntago bizongera kwibukwa ukundi, ntago bizongera kwibukwa ukundi. Haleluya. Nawe rero ico ucukora, uca utera intambwe, ukareka bya bindi byarangiye, ugatera intambwe muri Kristo Yesu, ugakurikira Yesu. Bya byaha ukabireka, ugakurikira Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndiza neza ko wabyumvishije. Niba ubona kibiri ko biravugwa ahangaha uri murabikora, mwene data ukanga kwihana ngo ugende gusaba Imana imbabazi, ndakubwiza ukuri, aya magambo niyo azagutsindisha.
niba warangije kwatura ibyo byaha byawe byatura Imana, niba warangije kwihana, tugiye gusenga nanjye ndangize. Tugiye gusenga. Niba utararangiza, nurangize. Imana irakubabarira. Imana yo mu ijuru irakubabarira, kandi niyo mpamvu ino jambo rikujeho kugira ngo wihane, hanyuma Imana ikubabarire. Dusenga Imana. Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye kwa aya magambo ushikirije. Ndagushimiye Mwami Yesu ukuntu bano bene data bo muri Kristo Yesu bumvishije ijambo ryawe. Mana, abo ubona barimwo baratura, bakwatura ibyaha, bihana, ndakwinginze Mwami Yesu ubasibe mu gitabo cyo kurimbuka, maze ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu ndabasengeye. Mana Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ubaha imbaraga zo kunesha ibyaha. Mana waremye ijuru n'isi, ubaha imbaraga maze ubafashe muri rugendo rwo kuja mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru, nubwo bihanye, Satani aragerageza kubagerageresha bya bindi bakora kugira babisubiremo. Ariko Mana, ndakwinginze ubagwanirire, ubaha imbaraga muri bo kugira ngo baneshe mu izina ryawe. Mwami, urakoze kubagiriye neza, urakoze kubabariye, urakoze kubasibye mu gitabo cyo kurimbuka, ukabandika mu gitabo cy'ubugingo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibagiye neza kandi ibaha imbaraga zo kunesha ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, amen.